ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Komisi Benta ban pentikna baga jingkular usumbut Menteri Rangba Kajela ubak Presiden Tensong ubabat ia katanat PWD halor ka surok na nongpo sya umden u MLA ka nongpo constituency ubak Meral Bonds ia mentaga sengi ka Shitarik u Naitung ulalek bania kendu ia Menteri Rangba u Konrad K Sangma. Habakren cekilat patai kubor hadin baladep bania kendu ia Konrad K Sangma ubak Meral Bonds ia mula ai kublei ia kipaj ba akibala ai ka jinggersyan ia ka riau simet ka kong bendas iem ka balawan bania khi sya thengan bandawa penbahano ia ka tai ka surok shushu la pentip ha ka benta ka benengkong lamang kumba arpau kilometer ban snashwa ia ka surok naga Ministry of Donor ha ka mang tengka ka ba sanpu arklur tengka kani kita kamat ka bala slam ban naga liang jong aku menomik kamat chamla song that ban buddin ya kani bat kaladon ha ka final stage bat kumba lalong haji ni diski kepala dep na semua ban pau je sung sai sisit ya baru ki pajba ki bala ai di kersan ki simen baru ki bala idon ko bentang ko kham man ai men sim bala ni kam ban ulong ban 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 buddin susu ban pen state ni kam la yo alat ban ya kendu ya sim minister na kam ban pentikna bangin la ban pen kloy ni kam department yang PWD aku bede bat ka upgradation ya ke surok na nongpo haumden first part ke di arpo kilometer ya ke ba 8 mang lamba NEC lembaga Ministry of Donor bat halor jong kini ke don kam yang aku MLA bangan din na ke port seraport mangisutu ke don sibun teli di surok ki ba don kam ki ba don on a priority dan ini top priority di surok kalau anda sejalan di hill sa west kasir sa south Garo hill sa west Garo hill sa ribuai pun tak terkait berkini ka surok mempo umden ru bade ko wei naki makom san ndrei haga perthei dan gejing ya kedi kanan mani omo kadon kam yang aku menomik mat dengan budin tagadau dan sing ngalai kenduk ni na kepenta ban pentikna mana planning kende haga top priority list kende po NEC na NEC tertel po Ministry of Donor banyo ya kejing menjur banyo yang jeng penmang tengka kum balamang kata kalong san puar klur kendai kuprala kandri wajar na gwanta gani ka fast part kede arko kilometer kede intermediate lane nanupo somden margata mo oi pi menni kajing budin na ko sa report bat nasutu biang-biang baladang imla ban budin hi bagi dang don sipun ki surok ki budon kam po gajela ke kenir budi ko we ni ki budon kam ka ba na yolan untuk sing ban budin ban pentikna ter ta sya NEC ta tembek na ko benta ban pentikna ba sanction po jo Ministry of Donor ki yo kloi kat bala mantang jing to jong pa ba nagaliang jong u menteri rangba wadon burom lai ke jingkular ke scam akaba ke sistem kia ngomong ipi ki surok ame genia ki ba kuat bani priority sudah ki don kam sudah ki surok tende ke jing kun ke jing pudin junga kalong penong aka top priority pangila bani yo kene ka surok na ka jing mentoy ba tapi respon kalong positif ba nas dokumen kum nong dikmat abang yo ka respon ba kum